abaturaba babisheshe bebembirwe mukuru w'entebe ya Kashatu Johnson Kanyomozi barukuvuganaho n'abebembezi ba district y'Ibanda aha division yabo borekero buyinzi amutuma habwe nshonga y'ebyapa eremerwe kushobora ebyapa birukugambwaho nebyabamwe bari mu Mairorandi kandi abandi bari mu byapa by'abantu. So ebintu byo kutubundamera kubyikiriza nyo tifuza kubyikiriza twaze mbora mutire weeks mukatwa wiki ibi ati namezangana no mutugambire tifuza kuhakanisa mwana mu nyanga mwamuza kunkora kimwe tutukwikiriza wikana muterezo biro mu Pacific. Abatura barukwike 10 no bakwatirwa mu mbere kandi beratirire kwija kubingwa omataka gubarumu ebyapa bikuba affectinga ebyamani hariho icyapa cya diocese ya Mbarara hariho icyapa cy'umwami Ruhindi hariho icyapa cya Professor Mutambi hariho icyapa cya Honorable Rwabulindore hariho icyapa cya Angela hariho icyapa cya Paul Bwango Buzare. Bakama bebyapa bona babire besurwa mu rukiko bitutine n'umwe rebecereho konkabe by'amatako mu district y'Ibanda n'abagera ngo inshobeje karetwe nshonga za teknolojiya zikaba ari cyo bakwita projection errors ensuko kutugireba okugezaho kugitaro papara nicyo bahona na error some error hazezo errors kwihira nizigenda nizihinduka ziretera nyowe nani projecting map yitaka yanje umwanya wo hari system yarandiza uko no hari ubuzubu hati yo yagwa hari turonyo ningenderera kugitagonga ngano basota kwemerera ukakwata umuzinaro ukazururo mutata kwenda kwezurira hadi byapa naza kutuyamwa tawatakwasa kwisaka tebe nkanisaka tuganira tubantu banje mu yeshobeka koreki ikabakona kukitereza system ne kusuba abantu computer ne kusuba abantu computer kore ni ukugikoze abo ikine gukara yasindire akoma character entureva kaguruka weteka zo Nathani bakasorting. It's something very simple bakasorting ekintu ekyo nanye ndya mazima ni importanta ngwibera nkiyo itakalia mama bari twara rero nyambya nyokuyanza ishongoro bya motoro tikikubasika at least ndayo tinganga kumwana tukesaringa tikikubasika oyo byamataka nabweho nagarukire yahabura bubona bayishanjiro mu Mairorandi wenyo ngabe ninjira tukwatanise n'abahonare bubitu one twandike igarara commission tuboreke hariho Mairo titles zikwe existing omuri Ibanda kandi ekirukumanyisa kizirezo kandi abantu batura amayirezo akamataka tagaba irigare ibanze compensating bakama ba Mairo amataka gabagaba abebembezi ba district y'Ibanda bahire nsharamu yabahanshongeji bene Paula kandi ndagira ukuna nagambe niwe ubiro kandi tubara endesha kacinga aya Uganda Land Commission or technical yogajitaho umukonda abantu bona abibe byapa bya overlapping bakazoma matakagachi kabandi abantu abo bakoresha barkweta resurvey amakuraga gashakwa Timothy Mushabe.